Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Elhamdülillah mına acılıktın en ulu gündöründe, ayrıkça mına geçe Arafat gününde, Arafat örönünde bizden Kırgızstan'dan gelgen acılardın bardık Arafat örönünde turup Şam namazına çeyin, gün batkanга çeyin al jerde turuştu. Andan keyin tündös büyüt jalpı acılarımыздın bardığın Muzdalifa örönüne göçürüp geldik. Tünü menen mına Muzdalifa örönünde dua tilekler olup bu jerde şol Şam kuptan namazları, Bagımdat namazları okulup bizden acılarımızdı Mina örönüne göçürüp atkan uçurubuz. Kudayga şükür bardığı öz erecesi menen tartibi menen ketip atat. Эми азыр Минага көчүрүп алгандан кийин бүгүн саат 10дон баштап шайтанга таш атуубуз башталат. Шайтанга таш аткандан кийин курбандыктарыбыз союлат. Курбандыктар союлгандан кийин чачтарын алышып бардык биздин ажылар эхрамдардан чыгып, андан кийин өздөрүнүн дагы калган ибадаттарын, ошондой эле фарз тавафыбыз бар, таваф ифада деп коебуз. Ошол ибадаттарды аткаргандан кийин биздики андан 3 күн шайтанга таш атылат. Ошону менен толук ажыларыбыз, ажылыктарыбыз аткарылып бүткөн болот. Негизинен Аллах Таалага дуа тилек кылабыз. Şu acılarımızın acılığını Kuday Taalam kabul kılsın. Elibizge yurtubuzga tinçlik, amandık, bereke versin. Acılıktan keyin dagı elibіз yurtubuz Kırgızstanга tinçlikta, amandıkta, berekede, жақсылык менен үй бүлөсүнө, бала чакаларына, элине, журтуна жетип алышына Kuday Taaладан тилек дуа кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Allahu Akbar, walillahil hamd.